Раз уж ты взял с собой гитару, не хочешь сыграть нам что-нибудь? И если Айсие хочет, то может сопровождать тебя своим голосом. Нет, учитель, не хочу. Я себя неважно чувствую. Выздоравливай. Ничего, учитель, я спою. Учитель, эту песню я написал сам, да? Прекрасно. А слова написаны человеку, очень особенному для меня. Bugün biraz takıldım sahilde. Hayalimde sen, ellerim cebimde. Ağladım, yalan yok, çokça ağladım hem de. Artık sevmiyorsun beni. Ölsem daha iyi. Айсие? Ah bilseydim düşmezdim bu aşka. Havalarda soğuyacakmış yakında. Sen üşümez misin ben yokken yanında? Ah sevdiğim, ah bir tanem. Ah bilseydim düşmezdim bu aşka. Havalarda soğuyacakmış yakında. Sen üşümez misin ben yokken yanında? Ah sevdiğim, ah bir tanem. Ah sevdiğim, ah bir tanem. Дарук, это моя резинка для волос. Ты только заметила? Будьте чуть внимательнее к своему любимому в этих темах, пожалуйста. Hala bileğimde lastik tokan. Rüyamda sen varsan ben hep orada kalsam. Başta göremedim o güzel kalbini. Şimdi her yerde sen. Ah bilseydim düşmezdim bu aşka. Havalarda soğuyacakmış yakında. Sen üşümez misin ben yokken yanında? Ah sevdiğim, ah bir tanem. Ah bilseydim düşmezdim bu aşka. Havalarda soğuyacakmış yakında. Sen üşümez misin ben yokken yanında? Ah sevdiğim, ah bir tanem. Ah sevdiğim, ah bir tanem. Браво, Дарук. Очень красивая песня. Спасибо, учитель. Можете идти, ребята.